салом тамошобинони азиз, шуморо ба нашри чоруми даври аввали барномасобиқаи телевизионии варзиши сайёҳӣ аз намуди роҳгардии сайёҳӣ даъват менамоем. Имрӯз дар боғи фарҳангии фароғатии наврӯзгоҳи пойтахт ҷамъ омадем то шоҳиди рақобати ҷолибу солӣ миёни чеҳраҳои эҷодкору ошнои се муассисаи расонаии Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шавем ва инҳо ҳастанд дастаҳо аз ҷамъияти савумии кушодаи телерадиоком, телевизиони Баҳористон ва телевизиони Илм ва табиат. Дар фазои варзишу тандурустӣ бо рӯҳияи ҳамбастагӣ ва албатта варзиш моро ҳамроҳ бошед. چوبدست وقتی که ما میگیره موافق به قد قامت اکثریت میشه. اینه رون دست چوبدست که باید تحت 90 گرادوس ایستادگی باشه. خب قدم بزنه 60 گرادوس دست پوچه باید که کار کنه. یعنی وقتی 90 پایین بشه 60 گرادوس. имрӯз се даста миёни ҳам рақобати ҷолибу солим хоҳанд дошт ва чанд лаҳза пештар ба ҳар як иштирокчии даста рақами ягона тақсим карда дода шуд ва ҳоло бошад қисмати омӯзишии барномасобиқа оғоз меёбад. яъне дар ин қисмат бояд ҳар як нафар аз иштирокчӣ тарзи дурусти қадам задан бо асодастҳои сайёҳиро аз худ намояд ва албатта баргузории ин мастер класс аз тарафи доварони Федератсияи варзиши сайёҳии Тоҷикистон назорат мегардад. یک، دو، سه، старт. биёндагони азиз, ҳоло намуди аввалини барномасобиқаи телевизионии варзиши сайёҳӣ аз намуди роҳгардии сайёҳӣ, яъне намуди роҳгардии инфиродӣ миёни писарон шурӯъ мешавад, ки дар он писарони даста бояд масофаи 2400 метрро ҳамҷоя тай намоянд. моро ҳамроҳ бошед. 1 2 3 старт.
бинандагони азиз, боиси қайд аст барнома мусобиқаи телевизионии варзиши сайёҳӣ аз намуди роҳгардии сайёҳӣ ки бо ибтикори муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, Федератсияи варзиши сайёҳии Тоҷикистон ва ширкати сайёҳии Амиртур бо мақсади рушди намудҳои варзиши сайёҳӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим, оммавигардонии варзиш, мустаҳкам намудани риштаҳои дӯстӣ миёни дастаҳои эҷодии Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, тарғибу муаррифии имкониятҳои боғҳои фарҳангии фароғатии пойтахт баргузор мегардад таҳти назорату идора ва баҳогузории расмии доварони Федератсияи варзиши сайёҳии Тоҷикистон сурат мегирад. Яъне бинандагони азиз, ин маънои онро дорад, ки дар ин мусобиқа ҳама чиз шаффоф ва дар сатҳи касбӣ доир мегардад. варзиш ба инсон нерӯи тоза мебахшад ва саломатиро нигаҳ медорад. Ва мусобиқаи роҳгардии сайёҳӣ ки гузашт, ин намуди варзиш бисёр намуди варзиши хуб мебошад, ки тамоми бадан дар ин ҷо мустаҳкам мешавад ва ҳаракат мекунад. бинандагони азиз, тавре қайд намудем, ҷараёни баргузорӣ ва назорату баҳогузории вақти иштирокчиёни дастаҳо аз тарафи доварони Федератсияи варзиши сайёҳии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешавад ва назорат мегардад. Ва дар даври гузашта, яъне аз намуди роҳгардии инфиродӣ миёни писарон, 2 нафар аз баргузории барнома мусобиқа хориҷ гардиданд бинобар сабаби риоя нанамудани намун қоидаҳои зарурии роҳгардӣ бо асодастҳои сайёҳӣ. Ва ҳоло бошад, бинандагони азиз, оғоз меёбад намуди дуюми роҳгардии инфиродӣ миёни духтарони дастаҳо ва масофае ки онҳо бояд тай намоянд 1200 метрро ташкил медиҳад. Хуб, биёед бо ҳам мебинем. бинандагони азиз, бояд гуфт, ки варзиши сайёҳӣ, роҳгардии сайёҳӣ яке аз намудҳои варзиши ба ҳама дастрас мебошад ва хоҳишмандони сину соли гуногун метавонанд ба ин намуди варзиш машғул шаванд. Ва фоидаи ин намуди варзиш ба саломатии инсон хеле зиёд аст, ки онро коршиносони соҳаи тиб муайян карданд. Албатта
ин намуди варзиш метавонад ба саломатии инсон фоидаи калон расонад. аз ҷумла кори дилу рагҳоро беҳтар месозад, мушакҳои зиёда аз 90% баданро ба ҳаракат медорад ва назар ба роҳгардии оддӣ 40% калория зиёдтар сарф мешавад. ва инак бинандагони азиз, лаҳзаи деринтизор фаро мерасад. иштирокчии таҳти рақами 5 нахустин шуда ба хати мара мерасад. ва бинандагони азиз, ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба натиҷаи баргирифтаи дастаҳо аз намуди роҳгардии инфиродӣ миёни духтарон. این نمود راهگردی خیلی دشوار بود و اما به من پسند آمد. با وجود این من کوشش غیرت خودم را کردم و غالب دور اول گشتم. باری اول است که در چنین آزمون اشتراک کرده ایستادم و باعث افتخار است. غالب جای سوم گشتم. رو افتادن نشدم. مهم غالبیت نیست، مهم اشتراک است و گفتنی هستم که چنین آزمون ها را زیادتر گردانند، چون که با ما خیلی روحیه نغز میبخشد، با سلامتی ما فایده خیلی کلان میرساند و خیلی خوب است. با من خیلی پسند آمد. биандагони азиз, акнун навбат ба намуди роҳгардии гурӯҳӣ фаро мерасад ва дар ин намуд бояд ҳар даста масофаи 1200 метрро бо ҳам таъин намоянд. ва инак биандагони азиз, ин масофа шурӯъ мешавад. моро ҳамроҳ бошед. дар ҳамин варзиши имрӯза телевизиони баҳористон иштирок кардем. хеле хуба барои саломатӣ якум таҷриба кардем, гузарондем.
аллакай дастаҳои телевизиони кӯдакон Наврасон Баҳористон ва дастаи телевизиони илм ва табиат дар намуди роҳгардии гурӯҳӣ ширкат варзиданд ва ҳоло бошад навбат ба дастаи телерадиоком расид. Инак чанд лаҳза баъд доварони Федератсияи варзиши сайёҳии Тоҷикистон натиҷаҳоро муайян мекунанд ва ҳоло бошад менигарем ба натиҷаҳои баргирифтаи дастаҳо аз намуди роҳгардии гурӯҳӣ. امروز از طرف کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری ترکستان و تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی برنامه مسابقه تلویزیونی از نمود ورزش سیاحی برگزار گردید که ما امروز با گروه کارمندان در این برنامه در این مسابقه اشتراک ورزیدیم. اشتراک در این مسابقه برای من اولین بار بود. من این مسابقه را اولین بار طرز راهگردی این طرز با اسودست‌ها راه گشتن را من نمی‌دانستم و امروز خوشبختانه خیلی یاد گرفتم. وازی از این روز نتیجه گیری این روزا وازی جوهای معین شده را ما نمبر میکنیم. از نمودی انفرادی مردم سیم جو تولیاکوف معروف تلویزیونی از تلویزیونی باورستان، صدرالدین طالبوف از تلویزیونی علم و طبیعت، دویم جو زوکیروف محمدالله از تلویزیونی علم و طبیعت یکم جای افتخاری را کسب کرده. خب این بین پسرها بود. از نمود انفرادی بین زنان محجبین بختیار سیم جو، از تلویزیونی علم و طبیعت دویم جو رحیم‌آوا و شبنم از تلرادیوکوم، یکم جو کسیروا مناوره تلرادیوکوم، بار دیگه هم برا شد. خب جنبه است میکنیم گروهی دسته تلرادیوکوم 7 دقیقه 42 ثانیه 72 تا ثانیه جای سیم. خب دسته تلویزیون باورستان 7 دقیقه 35 ثانیه 53 تا ثانیه جای دویم. تلویزیون علم و طبیعت جای یکم 7 دقیقه 16 ثانیه 28 تا ثانیه. و همینطور دوستان عزیز نشر چهارم دوره اولی برنامه مسابقه تلویزیونی ورزشی سیاحی که در باغ فرهنگی فروغاتی نوروزگاه پایتخت برگزار گردید به پایان میرسد. امروز طوری که داوران فدراسیون ورزشی سیاحی تاجیکستان اعلام نمودند دسته تلویزیونی علم و طبیعت غالب برنامه مسابقه تلویزیونی ورزشی سیاحی از نمود راهگرده سیاحی شد و اینجا بینندگان عزیز میرسیم به پایان نشر نوبتی برنامه. ورزشی سیاحی باز یک قدم استوار به سوی تنظیم و نیرومندی است. پس بیاید همیشه دوست داری سیاحت و ورزش باشیم.